Ole Queen Elizabeth hi kum upatak ni chungin Michelle takani thina ma se kum sang ni somni pakhat April thla khan apasal Prince Philip chu aboral ta a himi nuatang hian Queen Elizabeth chu Michelle na apan chhauta zelani kum sang ni somni pani February thla a England COVID-19 pandemic len lai khan Queen Elizabeth chu a positive vet a hlo poka Shritlang le khosikin abeina sata hle bogani hei hiana taksa ngongna satak ane phata ani March ni khatla atang official duty chu pa ngai takin azom le tamai boka hemi nuwa hian Michelle na apan tak em awangin program poimo tak taka te chuan atel lo pha na sata hle ani aboral mani ni na September ni ruka chuan Queen Elizabeth chuan Liz Truss chu United Kingdom Prime Minister tan Balmoral Castilla anem het ani dan pangaya chuan Buckingham Palace nei thin ani a ma se Queen Elizabeth hi adam lo wangin holiday aman na Balmoral Castilla man ani ta ani September ni sari alawin her chuak le a heminia hian Queen Elizabeth chu Privy Council meeting chu online na nei tura ruat le somani a ma se Dr. ten Elizabeth chu chol hadam tura anti awangin meeting chu an sonta ani September ni ria chhun dar som patni le chan ve keini dar za ta chuan tlai dar nga niang chu Buckingham Palace atang chuan Queen Elizabeth chu Balmoral Castilla medical treatment pek mek ani ti thu anon puang le ta ani Anulok India sana a zandar ko a chuan Queen Elizabeth in anem nge tak Prime Minister thar Liz Truss ne na chuan Queen Elizabeth chu aboral thu hriatir ani ta ani chumin nuloka chuan Queen Elizabeth te lal chung ko chuan Twitter a zandar som pakhat le chan ve khan Queen Elizabeth chu aboral ta ani ti anram puang vele ta ani Queen Elizabeth ai o tur hian afate zinga upaber Prince Charles United Kingdom a ro arel don ta ani